Kabomolewa hajalipwa. Wale watu walikuwa halaini hii wakifanya hoteli ilikuwa hapa ndijenga ikiwa kuanzia Wanataka kwenda na gari ya moshi kazi kama yani waambia wakubwa hivi. Sheria hapa lazima itumike. Lazima hii ni mali ya umma hii. turona veturu riu turamionera iguru tondu hindi ria maratuire mahingite tutarona tutirakimenyaga niki kirathii na mbere riu ngorova ni cikiambatite ni urona hari canopy ironeka ni veturu turaigua hari na mall andu acio avata muno gukira aria mahetwo ni thirikari turenda kumenya nia na ningi kiharo gitu kiharo kiheanitwo kia mivira ni Ndaramia kiharo ngoretwo kigeria gucaria andu a gugiaka riu ndiraigua ni kirakwo nyumba cia raithi gutire mundu ramenyaga niki kirathii na mbere guku so Ruto has literally taken over Naivasha. Twenda kuga atiriri thaici ri kuri andu mokite guku na ni maraka guku na tutioi ni ya ungirara uguo no wone haha hena Gen Z andu aingira turamera mwekura nigetha tugaruta andu aya tumaingate matire wira guku na nginya katiba ni andikitwo wega muno kandikwo atiriri ati mundu wothe uria uroka kuigithia guku no muhaka 30% akorwo andikite andu aria maimite guku ni mwandikitwo wira ni muri mwana mundu uko akimwandika wira twina kieha muno ithui tondu handu haha turugamite guku ni kwa reri na sometimes last year ri ni mokire makimomora haha na hari na biashara nene muno ya andu a Naivasha andu akwirera atu kioski makiria ya kioski 300 cikimomorwo na mari na maroni amwe na ndie kuria ona amwe ni makuire ni kumaka giki kirakwo tuko na muthenya anake itu guku matingĩingĩra guthi kuria wira kuri andu aria makaga na tutue kuria marutagwo na angikorwo biu ni biashara harari mararuta haha ri ni tukwenda kumenya ni atia mareka matuhingurire murango uyu anake itu maingire guku mambirie kuruta wira guku.